Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 4 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu ndababwira ko intambara yahinduye isura muri Kongo. Ibintu byakomeye cyane rwose. Nyuma yaho abarwanyi ba M23 bagabye ibitero bikomeye cyane bya drone, maze bagashumika ububiko bukomeye bwa za drone za FARDC ku kibuga cy'indege cya Bangoka mu mujyi wa Kisangani. Ubwoba ni bwose ku gihugu cya Kongo. Amakuru yizewe aremeza ko Perezida Tshisekedi wa Kongo yabagiye gusubika urugendo yararimo ya Abu Dhabi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Amakuru yizewe aremeza ko ubutegetsi bwa Kongo burimo kwikanga intambara ikomeye, ngo nyuma ya bino bitero bikomeye cyane byagabwe ku kibuga cy'indege cya Kisangani, FARDC irabona ko intambara yahinduye isura. Perezida Tshisekedi yarari muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu, aho ku munsi w'ejo yasinye n'amasezerano akomeye y'imikoranire mu by'ubukungu. Amakuru yizewe aremeza ko Tshisekedi agiye kugera muri Kongo vuba na bwangu nyuma y'ibitero bikomeye cyane bya bano barwanyi. Nk'uko nabibabwiye mu makuru yacu yatambutse, abarwanyi ba M23 basohoye itangazo rikomeye cyane. Ni itangazo gashoza ntambara. Ni itangazo ririmo kwishongora ndetse no kwigamba intsinzi ikomeye cyane ya Operation Karundura bakoreye ku kibuga cy'indege cya Bangoka. Ni operasiyo ikomeye bakoresheje indege za drone, maze bagatwika ububiko bukomeye cyane bwa za drone za FARDC ku kibuga cy'indege cya Bangoka mu mujyi wa Kisangani, ni mu ntara ya Chopo. Amakuru yizewe yatangajwe aremeza neza ko ububiko bwa drone za FARDC bwangiritse mu buryo bukomeye. Irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi, abarongoye AFC M23 barimo kwigamba intsinzi ndetse bakavuga yuko operasiyo yabo yagenze neza. Bwana Koloneli Nanga urongoye AFC yatangaje ko ibitero by'indege za FARDC byagabwaga bivuye ku kibuga cy'indege cya Kisangani bitazongera kubangamira abasivile. Bwana Koloneli Nanga arikubita mu gatuza akavuga yuko bagabye ibitero bikomeye. Ibitero byagabwe ku kibuga cy'indege cya Kisangani ngo byangije ibikorwa byose by'indege za FARDC. Bwana Koloneli Nanga aravuga yuko ubutegetsi bwa Kongo bugomba kumenya yuko gukoresha indege z'intambara ndetse no gukoresha za drone igihe cyabyo ngo cyarangiye. Intare za Sarambwe ngo zifite ibikoresho bihagije byo gusenya za drone ndetse n'ibikorwa remezo bituma izo ndege zihaguruka. Ni ibyishimo bikomeye cyane ku ruhande rw'abarwanyi ba M23 barimo kwishimira ko operasiyo yabo yagenze neza. Bwana Bertrand Bisimwa arongoye M23 wewe yatangaje amagambo akomeye. Yavuze yuko ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'abicanyi bakorana nabwo bagiye bagaba ibitero bikomeye cyane bakoresheje ikibuga cy'indege cya Kisangani.
Intare za Sarambwe rero ngo zamaze gusenya ibikorwa remezo ndetse na za drone za FARDC zari ziri ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Santere yose yakorerwagamo ibitero by'indege yamaze gusenywa na bino bitero muri iyi operasiyo ikomeye cyane yakozwe n'abahungu ba General Makenga. Bwana Bertrand Bisimwa agatanga gasopo ku butegetsi bwa Kongo ndetse n'igisirikare cya FARDC. Kandi Bertrand Bisimwa akavuga yuko ibitero byose by'indege aho bizaba birimo guturuka M23 izajya kubihagarika vuba na bwangu. Bwana Lawrence Kanyuka uvugira M23 nawe yasohoye amatangazo akomeye. Yasohoye itangazo yihaniza ubutegetsi bwa Kongo, ndetse muri rino tangazo harimo imvugo ikomeye. M23 iramenyesha ubutegetsi bwa Kongo ko niba bushaka intambara rwose bugomba kuva mu gacerere maze bakarwana, kandi ngo bugomba guhitamo niba bushaka amahoro. Ngo niba bashaka intambara rero ngo nibaze barwane ivumbi ritumuke. Biribonekeza ko M23 yamaze kurambirwa iby'ibiganiro ndetse na za gahunda za diplomasi. Murabizi ko muri iyi minsi ibiganiro birimo kubera i Doha muri Qatar, ariko ibiganiro ntabwo birimo kubuza FARDC gukoresha indege z'intambara kujya kurasa mu Minembwe, ndetse ntabwo ibiganiro byabujije FARDC kujya kurasa mu kibaya cya Rusizi. Abanyamurenge barimo kwicwa, intambara irakomeje. Igisirikare cya Kongo, Abarundi ndetse n'abacancuro ntabwo bigeze bahagarika imirwano kubera ibiganiro birimo kubera i Doha. M23 rero nayo yariye karungu, iravuga yuko igiye kurwana urugamba rukomeye. Niba ubutegetsi bwa Kongo budashaka ibiganiro ngo nibakenyere barwane maze barebe imbwa n'umugabo. Nyuma y'iyi operasiyo ikomeye cyane yasize isenye ububiko bwa drone za FARDC mu kigo cya gisirikare cyegereye neza ikibuga cy'indege cya Kisangani, amakuru yizewe aremeza ko Perezida Tshisekedi agiye kugera muri Kongo ikubagahu. Perezida Tshisekedi yarari ya Abu Dhabi, yarari muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu, aho yitabiriye inama ikomeye ndetse n'isinywa ry'amasezerano akomeye cyane hagati ya Kongo n'ibihugu by'Abarabu. Igihugu cya Kongo cyasinye amasezerano na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ni amasezerano mu by'ubucuruzi, cyane cyane mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Igihugu cya Kongo kivuga yuko kigomba gusinyana amasezerano n'ibihugu byinshi, cyane cyane ahari amasoko y'amabuye y'agaciro. Igihugu cya Kongo kivuga yuko ari mu rwego rwo gukomanyiriza igihugu cy'u Rwanda, kuko Kongo ivuga yuko u Rwanda ngo rwiba amabuye y'agaciro ya Kongo maze rukayashora ku masoko akomeye cyane muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse no mu gihugu cya Qatar. Kongo rero ngo igomba gukomanyiriza u Rwanda kuri aya masoko, maze Kongo ikazajya yikoranira na bano Barabu mu gucuruza amabuye y'agaciro. Ni muri urwo rwego Tshisekedi yagiye muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu, ndetse akaba yaragiranye ibiganiro bikomeye cyane n'ibikomangoma byo mu Barabu. Nyuma y'ibitero bikomeye cyane rero byibasiye ikibuga cy'indege cya Kisangani, Perezida Tshisekedi ubwoba ni bwose, igisirikare cya Kongo ubwoba ni bwose. Barabibona ko intare za Sarambwe zamaramaje, barabibona ko intambara irimo guhindura isura. Bino bitero bikomeye cyane byagabwe ku kibuga cy'indege byaba rwose bigiye guhindura imiterere y'iyi ntambara, kubera yuko FARDC yamaze kubona yuko M23 noneho nta mishinyiko, nta mikino, nta bintu byo gupyinata. Ubungubu ni ukurasana ivumbi rigatumuka.
Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza ko FARDC, abasirikare b'u Burundi ndetse n'abacancuro ba Kongo nabo ngo barimo kwitegura ibitero bikomeye cyane. Ibyo mwabonye byari imirabyo. Ndababwiza ukuri ko intambara ya nyayo ubu ngubu ari bwo igiye gutangira mu burasirazuba bwa Kongo. Igisirikare cya Kongo cyatangiye kugira ubwoba ko M23 yabigiye kwisubiza umujyi wa Uvira maze igakomeza yerekeza mu mujyi wa Kalemi, ni mu ntara ya Tanganyika. Hari amakuru yizewe yemeza ko M23 nayo yamaramaje nyuma y'ibitero bikomeye cyane birimo kugabwa mu gace ka Sange, aho igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya Kongo barimo kurasa kuri pozisiyo za M23. Ibingibi ngo byaba bigiye gutuma M23 yerekeza muri Uvira maze ikongera gufata uyu mujyi ndetse ikaba yatangiza n'ibitero byerekeza mu mujyi wa Kalemi, ni mu ntara ya Tanganyika. Abihweza ibya politike ndetse bagahinyanyura ibibera muri Kongo baravuga yuko intambara yamaze guhindura isura. Rwose intambara yamaze guhindura isura. Biribonekeza ko za drone kamikaze zirimo gukoreshwa cyane muri iyi ntambara, ndetse biribonekeza ko abarwanyi ba M23 barimo kurwana nk'igisirikare gikomeye, ntabwo barimo kurwana kinyeshyamba. Noneho M23 yamaze kuronka intwaro zikomeye, intwaro zishobora kugamburuza igisirikare cya Kongo, intwaro zishobora gukora za operasiyo zikomeye cyane nko gushumika ububiko bw'indege za FARDC. Iyi ngiyi ni imwe muri za operasiyo zikomeye cyane zizigwa mu mateka y'uru rugamba rwo kubohora uburasirazuba bwa Kongo. Igisirikare cya Kongo kirimo kudagadwa, kirabibona neza ko urugamba rwamaze guhindura isura. Mu gihe rero imirwano irimo kubica bigacika muri Kivu y'Epfo, MONUSCO nayo yamaze gusohora itangazo. MONUSCO iravuga yuko impande zirimo kurwana zikwiye kubahiriza agahenge k'imirwano. Imirwano ngo igomba guhagarara vuba na bwangu. MONUSCO yasohoye itangazo rikomeye cyane ndetse ivuga yuko utwigoro twose tw'ibiganiro tugomba gushyirwa imbere. Ibyo kurwana ngo bigomba guhagarara vuba na bwangu. Mu itangazo rikomeye cyane MONUSCO yasohoye yavuze yuko ibintu birimo gucika mu burasirazuba bwa Kongo, kandi ko MONUSCO irimo kubibona neza ko iri hagati y'inzira ebyiri. Hari inzira y'ibiganiro, ariko ku rubuga rw'intambara naho ngo ibintu birimo gucika. Imirwano irimo kubica bigacika mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Kongo. MONUSCO rero ikavuga yuko impande zirimo kurwana zikwiye guhagarika imirwano vuba na bwangu, ndetse inzira y'ibiganiro ikaba ariyo ishyirwa imbere. MONUSCO iravuga yuko urugamba rugomba guhagarara, ariko ndabamenyesha ko ibyo MONUSCO irimo kuvuga rwose ni amagambo, ni ukwivugira nyine, ni ya matangazo yabo tumenyereye, naho ubundi ntacyo bishobora kugerako. Ndabamenyesha ko intambara irimo kubica bigacika mu kibaya cya Rusizi. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane mu misozi ya Sange. Indege z'intambara za Kongo zirimo guhagurukira mu Burundi maze zikamisha urufoya rw'amabombe muri Sange. Abarwanyi ba M23 nabo bamaramaje, baravuga yuko bagiye guhondagura FARDC ndetse ko bagiye kuyiha isomo rikomeye, ndetse M23 igiye kwisubiza umujyi wa Uvira. Mu gihe rero imirwano irimo kubica bigacika muri Sange mu kibaya cya Rusizi, ndabamenyesha ko ari nako imirwano irimo kubica bigacika muri teritwari ya Fizi mu gace ka Minembwe. Imirwano irakomeye cyane mu gace ka Minembwe. Abaturage benshi cyane barimo kugwa mu bitero bikomeye by'abasirikare ba Kongo, Abarundi ndetse n'abamayimayi. Igisirikare cya Kongo kirashaka gufata agace ka Minembwe. Abarwanyi batwirwaneho nabo bamaramaje,
harimo kubera imirwano ikomeye cyane. Urufaya rw'amasasu rurimo kumvikana muri iriya misozi miremire ya Minembwe. Abaturage benshi barimo kugwa muri iyi mirwano. Abamayimayi, FARDC ndetse n'abarundi bakomeje kumisha urufaya rw'amasasu mu mihana ituwe n'abanyagihugu. Abanyamurenge barimo kunyura mu bihe bikomeye cyane. Abanyamurenge barimo gutabaza bavuga yuko FARDC n'abarundi barimo gukora ubwicanyi bukomeye cyane mu Minembwe.